Musi ri tshi kha ḓi vha kha leneli fhungo zwino ri livha ha-Xikundu vunduni la Limpopo hune ra vha na ramafhungo washu Pimani Baloyi na mudzhii wa zwifanyiso Hulisani Livhebe hune vha ḓo ri hovhela maswa nga ha fhungo iḽi la u vhulawa ha nedorobo vho-Maluleke. Pimani ḽo kovhela ri khou ni ṱanganedza ndi afhio maswa e a itea namusi? Loko vela nko tumisana ba cheche na ba viewers vashu ri hafa mudeni wa ha Moses Maluleke maswa ndi uri premier wa Limpopo stendi mathabata vo endela hoyu muta vo amba na musazi wa vho-Maluleke va amba na tshitshavha tsha hafa Xikundu va sumbedza uri muvhuso u do make sure uri hava the suspects ya fariwa very soon and vo ita khuelo uri vhathu va fe mapholisa tshipida tsha uri va shume uri va kone u wana zi suspect kha heyi mbiko. Mimuya ya vhadzulapo i tou vha hani hanefho ha-Xikundu u tou bva tsha bulayo iḽi? Ro amba ro chimbira hapa village ya Xikundu since morning and ro amba na vhathu va famba nawo vo sumbedza uri mimoya yavo i fasi and vo chuwa uri navo if hapa mudini hoyu huna zi electric fence huna luvondo luhulwane and huna security ikhulwane if muthu akhagenera hayani lawe avulawa nga heyi ndila na vone ava safe hapa village neyi mara mapolisa o sumbedza uri this place is safe and vo do make sure uri ava va ita heyi incident va fariwa very soon. Zwino ṅwana wa Maluleke ene u kha tshiimo tsha hani ngei sibadela? Va do humbula uri n'wana wa Maluleke o thuntshiwa navo murova ro khumana mbingo from premier mathabata vo ri vo MEC va health va Limpopo vo MEC Phophi Ramathuwa vo mu endela hoyu n'wana xibadela va ri va nga se ambe uri u kha xibedele xifio for safety yawe mara vo khumana report from MEC Ramathuwa uri hoyu n'wana u kha he's recovering well in hospital and he's responding well to treatment. So at this point wana hori o right and u vona unga u do fona. No vhuya na kona u amba na mapholisa u bva tshe na swika? Chera swika hafa ro wana a report from the provincial spokesperson xa mapolisa vo brigadier Motlafela Mojapelo ori communication ya hei case has been moved to the national department afa ro tea u amba na vo atleta ka Joburg mara musi ri swika hafa ro bona MEC va community safety polivushelo va da hafa ra kona u amba navo vo va bona ka report hei right amba va amba ori mapolisa a do fara very soon vo ita 72 hour manhunt and vo do make sure uri within that 72 hours va fara muthu va humela vazulapo uri va fe mapolisa xipida xa uri va shume mushumo wavo u ve na peace hapa Xikundu. Pimani ro livhuwa tshifhinga tshanu ni vhe na madekwana avhuḓi.